Nyimbo cia kumeneria Kawira Mwangaza nicio itindite gukungwa umonde ori magana ma akari meumirite taunini ya Maua konania kurega kwiganirwa kwao ni gavana uyu uria makuga ni wa Karasha kuthie na mbere gwikarira giti kia mutongoria wa Meru makiaria ma engi ni maugite ni kanya ka Mutumanto Ithingia kugwatithania na nkinyagia gucokaniria Meru. Marion Karugi ni onerete maandamano mama na gatoni. Maandamano ya Kariba Maua yatongeretwe ni waku wenda muite baine kana muikamba bunene ma bathiurunkite kona cia tauni iji kureana netalire gavana Kawira Mwangaza niwe kuremera obisine kinya nyuma ya kwengatwa ni MCS mbunge ya Meru na kinya mbunge ya Senate. Ni maandamano yatiire ngendo cia ngaratani twe tauni iji rwimbo mwanya mwanya cia usikura Kawira Mwangaza sikionania kujokia kanya na murumbe yuantu baba inge bari jenzi bonania muthoro na Kawira na bariwa na umaru kiobisine muyembe niwe urite kundi sogeri murungu ngatho no tugotondolera mama kisirani tutangirete tutare kundi ne kundi batu twabatere kuria thaingo sogeri murungu ngatho no tonara tusogeriete kieto kira twabatere kuria kundi twanyanyaswa thaie kundi torua ne gembererete kundi Kawira aremete akarema kinyanjori aremete akarema kinyamurungu na itokuanda Kawira burungu metene aruti akaruto kinyamurungu kaka uma Kawira arare farao na murungu nara munyeria nkora na murungu areo munyankora thaina ararukiriria na Baisiraeli so ndamuromba rengi nkimwira atere Kawira nebeli ofisine murungu nara muritere na batu tore Ameru turamurere na toro murei batu turamuete kura that way turamurere bariwa bate athikira Kawira kinya nini nontu ati batiri kwithirwa ri obisine ake bakathikira watho kuma kiri Mutumanto Ithingia ni bakuria Meru bakathikiria utongeria bwa Kawira bakiwa ni kasi nyelekete obisine kentuma Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa.